Господине Бабич, почеток на новата сезона, 70-80% од костурот на екипата останува оној од минатата. Драстични се проблемите на голманската позиција, со уште тројца искусни и проверени ракометари на останатите позиции. Каков Eurofarm Перистер да очекуваме во новата сезона? Dobar den. Pa ja svakako mislim da je dobro da je ostao kostur momčadi, da se nije previše mijenjalo i da će nam sigurno svima pomoći u jednom početku sezone da se bolje poznamo. Po pitanju golmana, mi smo stvarno imali dobre golmane, međutim okolnosti su bile takve da je svako otišao svojim putem, što je i u sportu sasvim normalno, ali vjerujem da smo mi dobili odličan tandem golmana i da ćemo mi biti sigurno na dobroj razini sa golmanima koje smo dobili. I treće pitanje je uvijek je zanimljivo, jako teško je govoriti koje su stvarne mogućnosti tima dok se ne počne igrati. Dakle, mi ćemo vrlo brzo sigurno moći vidjeti određene stvari koje se događaju u timu i vidjet ćemo gdje smo dobri ili gdje smo slabi. Međutim, meni je kao treneru sam izvukao pouku ovo ljeto i kad sam radio doma i se pripremao jedan odličan primjer Segeda koji je imao jako lošu sezonu, a na kraju je bio šampion. Dakle, to je jedan proces u kojem moramo biti svi jako fokusirani, disciplinirani, raditi kvalitetno, a u isto vrijeme biti strpljivi. Jer se pokazalo da timovi koji su zadržali mir i strpljenje, na kraju su profitirali. Evo, tako da ja vjerujem da ćemo mi znati iskontrolirati dobro ovu sezonu. Imamo jako dobar tim, vjerujem da imamo bolji tim nego prošlu godinu, što je isto jako bitno. Bolje se poznamo i stvarno duboko vjerujem da će sezona biti jako izazovna, nepredvidljiva i uvjeren sam i dobra za Eurofarm. Збор 2 за планот на подготовки до првиот официјален надпревар, Суперкупот на 11. август и сеха дуелот против Мешков Брест 10 дена подоцна. Pa ja bih rekao ovako, podijelio bar za sebe, još nismo imali službene razgovore, ali sa svojim suradnicima jesam. Dakle, imamo već dosta rano jednu dobru generalku, jednu dobru utakmicu, jer se igra za trofej. I bilo bi jako dobro, naravno, kako za nas, tako i za Vardar, da krenemo u sezonu sa trofejom. Kako što ste rekli, 11. se igra ta jedna po meni važna utakmica i mi ćemo napraviti sve da budemo što bolji 11. i naravno da probamo osvojiti taj trofej. Onda druga utakmica po važnosti u ovom periodu je četvrtfinale sa Brestom Seha Liga. Naravno da želimo ići i u Zadar, da želimo ići na završnicu Seha Lige i onda počnemo i domaće prvenstvo. Vrlo brzo igramo i sa Vardarom u domaćem prvenstvu. Dakle, napravili smo već jedan dobar koncept priprema i naravno moramo malo promijeniti generalnu strategiju jer svako 15 ili 20 dana imamo važne utakmice. Tako da je sve to izazovno, ja se veselim jako i drago mi je da možemo odmah igrati za trofej, pa ćemo onda vidjeti koje su stvarne vrijednosti tima i koliko tim može. Веројатно главната цел е Eurofarm Перистер да биде посилен од самиот себе си минатата сезона. Верувате ли во исполнување на таа цел? Pa slušajte me, kao trener uvijek želim pobijediti. Naravno da su ponekad realnosti su jedna, želje su drugo, očekivanja. Međutim, ja vjerujem da je Eurofarm u prošloj sezoni napravio odličan posao i isto tako vjerujem da još može napraviti bolji posao u ovoj godini. Da li će to biti dovoljno da mi osvojimo trofej ili ne, teško mi je to govoriti jer smo rekli da i povrede i korona je bila prisutna i milion nekih okolnosti utječu na rezultat, ali znam sigurno da je Eurofarm kvalitetniji tim odnosno na prošlu godinu. Vidjet ćemo da li će to biti dovoljno da mi osvojimo trofej jer i Vardar se pojačao i po meni ima jači tim nego što su imali prošle godine. Tako da vodi se jedna borba, jedna bitka, jedno takmičenje koje je odlično za rukomet.